kumsang ni som nile pathum January ni som thum ania Rainbow Mizo Channel clear tu te chibai kan buk thawa chau Russia le Ukraine Indona borok chu ain forsan dor laile ral thum lom tak mai Russia chuan hmangin major offensive operation anai meka heti rol hian western ramsang ten heng Russian ral thum thate lodole thaitur hian Ukraine sipai te tranpuina turin ral thum lom tak mai han pajui ve ngal boka hetianga Indona inzualam hapan zel laile Russia le Ukraine te hian mason lei thailowa Belgium te chunga Indona rap thak tak mai han kalpui ta kawang hian Crimea chu next target ani tur thu Business Insider chuan report an pea nijan lama report an pek dan chuan Russia le Ukraine Indona chu aso sangin tuifon rap thak tak ang maiin Ukraine ram chunga khotam tak te chuan an tur towa Indona hanasat na mun frontline battleground tam taka civil mi ten nasatakin antorna atheng meka hei hian akhin chuatur chiang taka langsa chu Crimea hi new battleground ani dona ne tin han report ane Europe khomol pui ramtrang tranga US commander na lochel rang to thin tu former commander of US Army chuan Business Insider nena hian asoi dan chuan Russia chuan ama jongchanga khowela latheng ngai lo le khowela ramle ram Indona po nasaber bola angai major Russian offensive operation chu tuna hian chunjom mekania chu chuan lo thei lo in phut chua anaita chu thil chu western ho kut chuak ral thuam hlawm te anita ni chu chuan Indona kalmek din hun chu nasataka soi ngingin avor sosang ta kumin kumthar kan chuangkaya ral thuam hlawm jok manga Indona chu khovelin muin Ukraine ramchunga chawni lo khovel mundanga po hei hian ngong anei chhozelarin omboka tichuan anghong tur lian tak maile chiangsa chu hei Indona hi sang taka aim vor chhomek lai hian battlefield thar chu hon ani thuaidona chu Russian President Vladimir Putin an kumsang hile sompalia danlo anga annexation kalpuya Ukraine rambung thanchunga tranga lachuaka anram chunga alaurin luta Crimea Peninsula hini ati former commander of US Army Europe hian asoi zeldan chuan Crimea hi battlefield thar ani na chantur chu tuna hian Russian sipai ta chuan Ukraine ramchunga chimlampanga beipui anthakna zongjonga hian ral thum check kholna munpui beratana han nei chu Crimea hi ania helai hmuna hian Russian aircraft ta chuan station lian tak an nei boka warship tam tak ta chuan Ukraine hualvelin Crimea Peninsula hi trangkai takin han mang boka heng hmuna tang hian Ukraine ramchunga khopui sang tele thingtlang khole tauna te airstrike nein nasatakin han chathina hemi metmit tur hian Ukraine chuan ral thum thatak tak mai western ho kut chuak chu adong tan mek towa heng western ral thum hlom le chak tak mang hian dan cha atum don ane chuan tuna tanga tharai lo te local le tura hian Crimea hi Indona tual zola achang thuaidona chu Russia le Ukraine Indona mual thar tur chu ani tin hasoibok Business Insider hian report unpack chunjom dan chuan Moscow sipai ta hian southern Ukraine beihna tan hian Crimea chu trangkai takin an hmanga Ukraine khopui tam taka beipui an thakna le van boro ka tranga beihna nasatak mai an thlan tirna ta hi Crimea trangdeu vek ania abik takin Melitopol khopui te Mariupol khopui te anlak thaina chankha Crimean Peninsula chu Russian sipai ta tana zalen taka chet thaina hani wang ania Crimean Peninsula hian Moscow sipai ta hian military base pahni khat mai han nei lowa mun tam taka Black Sea Fleet hoten in kulna han neya military base po mun tam taka an nei boka Crimea sarkar mun poimo dangjong ain Russia in military base mun tam taka ada te azawjong belkhom hi azawjok dayani tin han report bok ane tichuan Russian President Vladimir Putin hian Crimea hi anram chunga puanga annexation akal tlang puinhuwa khan Russia tana ram thiang lim holilana ni tin hapuang zarjui bok ane tichuan Russia hian kumkhat don mai Ukraine hi arunta masekhovel ramsang ta chuan inrem na han nei theina turin
in biak na nei tura rot na chu voitam tak thlen ma sela kumsang hi sompalia Putin an Crimea abai tumang khan in biak na dokan kila Ukraine ne na chingfel tura nor na hi a in thlau lea Crimea alak don trum khat chuan US ngai poi na satakin hannora in rem na hanai theina turin US Joint Chief of Staff Chairman General Mark Milley po a in rol hiala khovel ram sang te poin Crimea chungchanga hian Russia le Ukraine hian in rem na anei theina turin kumsang hi sompalia khan rotna le ngen na tak tak maiin hanlo petwa Massachusetts chuan omzia anei lowa pressure na tak manga in biak na manga soifel tura annor na hian omzia hanei tak lo wangin Russia chuan Crimea chu aram chunga rinlutin annexation plan chu akal puitlang ta hei wang hian tun truma Russia in Ukraine a beihna hian Ukraine chan him na tur hian in biak na dokan kila chinfel mai chu khovel ram sang tale pol sang ta hian beisei na nei ma sela an beisei nai ro chu a chaw raw lea chu wang chuan Ukraine Indona hi ti top ani theina tur le Ukraine chan chu ani theina tur hian in biak na dokan kil ho a in khothlang western trangrol pol tele US te NATO military alliance te chuan thutluk na an siam lian ber chu ralthum manga Ukraine tranpui hi anita ani business insider chuan hetianga khothlang ram trangrol pol tele US le NATO military alliance ten Ukraine nena ralthum manga tranpui na le eilein turlama chomdol na tam tak sumle pai anpek te hian omzia anei don nge don lo ti chu hriat ani lawa masein biak na dokan kila soifel tura rotna anthlen lai khan Russia chuan zom turniom taka alan lain Crimea chu anram chunga voile khata arin lut ta thut maya chu chuan Ukraine rambung thran chunga tangin Crimea hi ala sang toa hei wang hian Russia laka rinna anha tak lo wangin Russia chakna tharui lo dolet turle Ukraine chan himna tur hian ral thuam tunlai thiamna sangjok manga siam chu thon lu mek zel ania Russia in Ukraine arun tirai khan ral thuam man ta hi a hlom tiala chu tiang bok chuan western trangrol polten ral thuam Ukraine nena anpek hi a hlom tial bok ane ti chuan Ukraine ram chunga Indona kalmek hi mithiam sang tele media ten an soina tongkam tambera chuan major shakeup atheng mekani antia chu chuan ako tumber chu hein dona an kalpui dan hi alian tuala ralthuam an man a hlom rualin nunna chan an tam tial boka ramdang ngong anenga tul bok ani Russian media ten han soyang hian Ukraine ramchunga hian Ukraine sipai te hi chachaviau ni sela chuan Russian President Vladimir Putin hian tuna hian atum hi len turin ralthuam aman te hi an thatok hle to ni antia Massachusetts thil thlandan diktak anilo mai thaya Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine ramchunga Indona achuamek na mun heng region pali Donetsk te Luhansk te Zaporizhia te Kherson region tele Ukraine khopui dang tam taka airstrike anron nei thinna te hian insorbing vioma sela kongthar jo turin ruam manna asiam meknin halanga Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian Russian sipaiten new major offensive operation anron kalpui mek hi dan cha ani theina turin Kiev chuan ati tur diktak ati to donani tin asoi chuaka hemi asoina chanchu Crimea hi nin alanga hemi chungchang asoina asoi chunjom zeldan chuan Crimea hi Russian sipaiten uncontrol na hnuaya darima sela Russia rambung than chung anilawa Crimea chu Crimea ni ang hian Ukraine ta ni tin asoi chuak bok ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian kumin January tha karmasaloka khan World Economic Forum Davos muna hannaina Crimea hi kan ramania kan territory hani boka a chevel hi kan tuipui te kan tlang ram ten a hualvel boka chuwang chuan heram hi kan la le dona kan lak le thaina turin khovel ram sang te hian ral thuam manga min tran puina hi tunaya thanem jok le ral thuam hlom jok te min pe turin kangen cheuni ati ti chuan business insider hian atlang komna han soidan chuan Crimea hi Indona mual thar tur chu ani ngei in hakriata Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian Ukraine rambung thren mun dangte ngai tha chuang lawin southeastern Ukraine vela Russian sipaiten natak taka van boro ka tanga airstrike anron neile leilama tanga beihna natak tak mai anron nei fauthin ta chu
mi ani theina turin Crimea hi laklet tumin beipui thak atum don nia an hriat thu an soibok tuna western ramsang ten ral thuam manga an tran puina tur abik takin long range missile hauta hian Ukraine rambung than chung le an control area tang hian Crimea hi an du tokin han sai thaidona chuwang chuan Crimea hi Ukraine chuan an ramani zia a claim tharle phota hemin nuwa thil thleng tur chu Ukraine rambung than palia Indona te tijiom right tur khopin Crimea hian Russian sipai tele Ukraine sipai te in khoi nuaina borok lian tak chu al chuak don ani tin an report bok ani hetianga Russia le Ukraine Indona borok a inforsan chomek lai hian Iran chuan harsatna atok vemek boka Nihnih chhungin drone hmanga beihna tumhni ngot mai atok ta ani Iran in headset na ato chungchanga hian Reuters News Agency le Arab News 10 nizan dariat vela report an pek dan chuan Iran local time nizan Sunday jana khan Iran Defense Ministry munpui pakhat chu athak tak maiin drone hmangin beih ani tin Iran sarkar chuan thu chua asiama Iran hian nuclear program chungchanga aram thren om Israel nena in mu thiam lo na le borok thalo tak an nei lai te US le athurol pui ramdang telaka borok thalo tak mai an nei mek boka heti rol hian Russia nen in thunjom na het tak nain Ukraine Indona po hian Iran hi direct takin in rol lo ma sela drone manga Russia tranpui tu lianber ta jingami ania chutiang borok ani mek lai chuan Iran Defense Ministry site chu nizana khan drone mangin beih anita ni tin Iran Defense Ministry hian thu chua an siam bok ani Reuters News Agency in report an pek chunjom dan chuan Iran Defense Ministry mun mate beihna tan hian drone pahni man ania drone pakhat jok chu Iranian anti-aircraft system chuan kap thain he drone hian Iran ram chunga poi a khoi man lowa Mase drone dang panhi te chu apuak ta hei hian chiat na athen ta mase he chiat na hi Iran tan chuan chiat na lian thama soitur anilowa Isfahan Central Province Defense Ministry site a hian eng ma chu chia aum nuala mase siam thathar sa nilowa liam tur po anom lowani tin thu chua an siam jata mase Iranian state media kolhawalam chuan report an pek danin Isfahan khopui chunga Defense Ministry military facility chikrang anda na mun chu heng drone ta hian drone targetin an ron beya Iran chuan he beihna result duam lo tak mai hi adong ta drone manga an ron bei rol che hian puak thai thil na tak mai chu apuak zuya hetianga Isfahan khopui chunga Defense Ministry bei an to mek lai hian Israeli Air Force ta chuan Iran khopui tam tak hualvelin khopui hrang engemozat chunga anron thok kwalboka heng te hi Iranian surveillance system hrang mangin lo mu ani thu anpuang zarbok ani Iranian state media kolhau lam hian video footage engemozat anron pholanga heng atanga halandan chuan Iran Defense Ministry in thu chua an siam danang hian Iran in chetna chete antong chawnin halang lowa building lian tak mai ta chu akang hlu maya mei ala achang zo hani deuh bera hei wang hian Iran torna hi rap thak tak ania nunna chan po tam tak anom mandring bok ani Iran's foreign minister Hossein Amir Abdullahian chuan hetianga athak tak maya minron baitu ta hi maniloka Iranin nuclear ral thuam ti changtlun na turatana program kan kalpui soisel tu ramjingami ania churam chu kan mel maram anni tin asoi chuak bok Iran thu chua le an media hrang ten thu chua an siamatranga halantan chuan Iran Defense Ministry facility te va baitu hi Israel sipai te an ni ngei hanringa mase Iran hian direct tak chuan Israel hi ain rol tin apu ngam chialowa Iran melmalian berle Muslim League hoten an ngai mo chu Israel hi ania chuwang chuan kan melmaram tia an sewang hian drone strike vanai tu ta hi Israel ningai tura an ngai ani tin Uyon News Agency chuan an report bok ani heti rol hian Iran State News Agency IRNA in report an pek dan chuan drone ta hian targeta hanron neighbor chu Iran in puak thai thil asiam chuana ammunition manufacturing plant ania hetianga Isfahan khopuya drone manga bei an to malok hian Zandar som pakhat le minute som thum vela Azerbaijan northwestern province satranga khochak lampanga Iran ramchunga oil production plant lian tak mai chu kang mai chuakin nasa takin al boka
he thil thleng le Isfahan khopui chunga drone hmanga military site an beihna hian inzawmna anei ngei ani tin IRNA hian report an pe bok ani mase media thren khatten report an pek dan chuan Israel hi he thila hian ain rol an ringlo ve thunga achan chu anram chunga Iran hian harsatna atok meka nikum September ni som pasari tangkhan masa amini tleirol mel thatak mai chu police custody a athi nuwa tuntheng hian Iran mi puitale anmani thlop tu ta chuan anti government protest chu anla huai hotzela sarkar laka anlung oilo na mi puiten lantira protest an kalpuina hian protester jingami mi zanga somni pasari lain nunna anchan towa hengzinga hian meichiale no pang hengemuzat anom bokani tin an reporta tichuan protester nunachan hantam toema wang hian heng protester lungoi lo te hian Iran sarkar laka hian poi khoina lian tak thentir tumin drone hmangin an sarkar chu an beita ani thai bokani tin an report ani mase Isfahan khopuya thil thleng chau hi Iranin ator ani lowa Euronewsin voin chanu dar khatvela report an pek dan chuan Iran hian amalok khan anram chunga hian beihna an lo tok towa chu drone manga beihna thawaniya uranium an song bolna mun puipoi mo tak mai chu tarketa nain drone te hian an beya mase Iran sarkar chuan hein beihna hian chiatna Iran chuan atok lowa heng drone ten an thil tumper an mission chu a hlotling lowa drone laka hian Iran khopui sang tale target b ka hanron nei ta chu ven him ani tin han puang jara mase nimin Sunday tlaya khan heng drone te hian Iran ram chunga hian poi an khoi ngeya nunna chan po enge mozat an omani tin Euronews chuan han report ani hetianga Iranin chiat tok na salawanga ain soifau na chan hi heng anwa bitum le drone ten targeta anwa nei te hi uranium an song bolna nuclear ral thuam siam chuatuma Iranin malak na le program akal puina munte nia anrin thu an soiboka Euronews hian report an pek jaldan chuan heng muna te hian lotling takin mission hi kalpui ani arinom boka mase Iran hian International Atomic Energy Agency ten drone manga bei an to na mun te hi anron chui chiana nuclear program aru ka an kalpui dan chu highland ani an hlo wangin drone manga beihna Iranin tumhi ngot mai haton na hian chiatna lian tham thlenglo le nunna chan omlo angin an puang zara an ngai bok ani hetianga Iranin drone manga beihna tumhi ngot mai hato baka hian drone manga in beihna chu nizana ve khan athleng boka chu Eastern Syria ani Reuters News Agency le Al Jazeera ten report an pek dan chuan truck tam tham tak mai chu inzui dua to in an convoy a heng truck te hi Iraq atanga Syria pantur te ania Syrian sarkarin thu chua an siam dan chuan drone te hian refrigerated truck paruk ngot mai chu tarketa ron nein an ron kapa drone strike awang hian mitam takin hliam an tura liam tur te hi ambulance mangin anin thiar zuta helai area vel hi khau takin ven himna pek ngal ani thu an puang zarbok Syrian Observatory for Human Rights na thok tu thren khatten report an pek dan chuan Syria ramchung border vela in bengbel Iranin helpola thop militia hote an chuan na truck ani thu an report ve thunga drone strike awanga liamtor zongjong te po hi heng helpol member te hi an ni tin an soibok heng truck te hi Iraq ramchunga an border nai vai takatranga rontlantanin Syria border hi andon crossa Syria border region anti Bokamal region andon thlenchia hian drone te hian anlo beita human rights activist strang ten report an pek dan chuan truck paruk lai mai chu ka chiat ania drone atang hian rocket andon kap chuaka heng te hian truck lian tak ta chu mei ala achan tir zuita ani mase he thil thlen hun hi chanchin kanbot sailai tang hian ala reilo em awangin nunna chan zat le liam tur zat dik tak khi chiangkwang taka report ala omri lawa mase media sang ten anrin dan le an ngai dana chuan Iran ramchunga drone manga beihna tumhi ngot antonen hian Iran in a thlop helpol militia hote truck manga convoya inzui dua Syria border an cross chia tia bei anto taknan hian inzawmna thuk tak anei anring bok ane tin khovel media sang ten report an pekatranga halandan hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan anram sipai tele police tachu anral thuam te an silai tachu atul huna pianga mangtura thupek achua baka
Palestine hoin Israel poi an khoiwanga phubalak na akal puidan tur plan apon jar nuloka tumthum zat mai drone strike athengta hian inzawmna anei anring boka he drone strike phenah hian Israel hi aom anring tlat bok ane mase chanchin kan buat sailai thleng hi chuan Israel hian o ala chualawa anti anile ni lopo engma an sailo boka chanchin kan hriat nun bera chuan Syria ram chunga pro government Sam FM radio station atranga thu an pon dan chuan Iraq le Syria Syria Border bullok Syria side lam heng truck convoy te hian an lu mek lain beihna hi an tok ta truck paruk chu akang cheveka hliam tur engemaw zat anom boka hliam tur zat hi chiang takin hriat thei aniri lawani tin an pongzar ani ole khati zong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu te kan channel la subscribe lo jong jong te khan milo subscribe sakjal turin kan som chau ani ti chuan loinen kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia